Helena je 20-godišnja astronautkinja, koja je skoro ceo život provela u svemirskom brodu po imenu Orbiter 9. Zbog faktora kao što su prenaseljenost, globalno zagrevanje i toksično okruženje, naučnici na Zemlji su je poslali na misiju na navodno nastanjivu planetu Celeste. Veruje se da će joj trebati još 20 godina da stigne do planete. Roditelji su prvo dete Helenu doveli u svemirski brod i tamo su je odgajali. Međutim, pre 3 godine kvar u sistemu je doveo do brzog iscrpljivanja snabdevanja kiseonikom Orbitera 9. Stoga su njeni roditelji doneli tešku odluku da počine nezamislivo kako bi njihova ćerka imala dovoljno kiseonika da stigne. Na ovaj način, Helena je posljednje 3 godine provela sama na svemirskom brodu. Njena dnevna rutina sastoji se od zalivanja povrća, vežbanja, provere njenog zdravstvenog stanja i prisjećanja na roditelje. Do tada je čak počela da ima poteškoća sa disanjem jer je zaliha kiseonika skoro povećana. Jednog dana alarm u svemirskom brodu počinje da se oglasi, što zabrinjava Helenu jer je prvi put doživela takav događaj. Ona odmah odlazi u kontrolnu sobu da izvrši inspekciju i saznaje da je šatl pored njenog svemirskog broda. Ispostavilo se da je na njen poziv u pomoć konačno odgovoreno. Helena juri ka ulazu, a kada se vrata otvore ulazi inženjer po imenu Alex. Ona je podjednako zapanjena i srećna što ga vidi jer je prošlo 3 godine od njene posljednje interakcije sa nekim. Alex se predstavlja i nastavlja da ispituje sistem kiseonika, ali Helena ne može da odvoji pogled od njega, verovatno zato što nikada ranije nije videla muškarca njenih godina. Nekoliko sati kasnije, pošto je Alex zauzet popravkom, Helena ga poziva na večeru, na šta on pristaje. Kasnije tokom večere Helena nastavlja da postavlja mnoga pitanja, ali Alexu je iz nekog razloga hladan. Jednostavno napominje da mora da završi posao i vrati se na svoju ispostavu. Sljedećeg dana Alex uspešno popravlja sistem kiseonika i sprema se za odlazak. Te noći, dok on spava, Helena nečujno ulazi u njegovu sobu i leži na njega. Dok je zauzeta buljenjem, Alex se budi i zamoli je da siđe, ali Helena, koja je bila sama ceo život, napominje da će možda proći još 20 godina pre nego što ponovo vidi nekoga, zatim ga polako poljubi i ubrzo njih dvoje imaju odnos. Sljedećeg jutra Alex pakuje sve svoje stvari i odlazi, a sa Heleni se nije ni pozdravio. Nakon što je napustio svemirski brod, on ulazi u čudan hodnik, a zatim kreće na sprat. Iznenađujuće, on izlazi iz nečega što izgleda kao bunker koji se nalazi usred šume. Ovde saznajemo da Orbiter 9 ipak nije svemirski brod i da se cela stvar postavlja na Zemlji. U sljedećoj sceni, Alex ulazi u svoj kamion i vozi se kroz šumu koja izgleda kao tajni objekat. Jasno vidimo da ima još bunkera poput Heleninog i cela operacija je poznata kao projekat Orbiter. Ubrzo nakon toga, Alex stiže do ulaza koji je strogo čuvan od strane vojnog osoblja. Te večeri on odlazi u bazu operacija i sastaje se sa rukovodiocem projekta Hugom. Hugo vadi svoj tablet i pokazuje neke statističke podatke Alexu koji otkrivaju da u stvari postoji 10 orbitera. On tvrdi da je napredak dobar, a ako sve bude išlo istim tempom, pravo lansiranje na Celeste moglo bi da se desi u narednih 20 godina. Uprkos dobrim vestima, Alex je uznemiren jer brine o 10 testiranih subjekata koji su izolovani u orbiterima. Međutim, Hugo mu kaže da je žrtvovanje 10 ljudi za dobro čovečanstva prava stvar. Noću dok Alex ide kući, novinski izveštaj kaže da je prošlo 5 godina od katastrofe svemirskog broda Celeste. Tek obne noći, svemirski brod, koji je prevozio 207 članova posade, doživeo je iznenadni mehanički kvar neposredno po izlasku sa površine Zemlje. To je rezultiralo fatalnim udesom u kojem su poginuli svi u brodu. Glavni inženjer svemirskog broda, niko drugi no sam Alex, još od incidenta bio je obavijen krivicom i tugom, jer ne samo da je nekoliko ljudi umrlo, već je čovečanstvo također pretrpelo veliki neuspeh u svojoj potrazi za Celestom. Sljedećeg jutra Alex sreće svog terapeuta Silviju, koja koristi veoma futuristički ekran da vodi svoje sesije. Uz pomoć ovog ekrana ljudi sa obe strane ne mogu da se vide, a čak je i njihov originalni glas izobličen. Sve što mogu da vide je kompjuterizovani zvuk, koji podsjeća na njihove pokrete lica. Ne može više da sakrije svoju depresiju. Alex otkriva specifičnosti svog posla Silviji i objašnjava kako se osjeća loše zbog 10 ispitanika. Kako dani prolaze, Alex postaje sve više paranoičan. Redovno gleda video snimke i prenose Helene uživo, implicirajući da nije u stanju da je otrese iz uma. Onda, jednog dana konačno odlučuje da rizikuje sve. Seda u svoj auto i kreće u objekat. U međuvremenu u Orbiter 9, dok je Helena podvrgnuta redovnom zdravstvenom pregledu, alarm počinje ponovo da trešti. Ovo iznenađuje Helenu, jer je njen svemirski brod daleko od bilo koje ispostave. Ubrzo se otvaraju ulazna vrata i iz njih izlazi opušteno obučeni Alex. On je odmah obaveštava da nisu u svemirskom brodu i da moraju da pobegnu, ali Helena, koja je ukočena od straha, ne progovara ni reč. Da bi dokazao svoju tačku,
Alex vadi skrivenu kameru, a također i mikročip postavljen u Heleni da prati njene vitalne organe. Također joj kaže da to radi zbog njene bezbednosti. Helena je i dalje u neverici, ali pošto je zaljubljena u Alexa, pristaje da pođe sa njim. Pre odlaska, Alex hakuje feed kamere i postavlja stariji snimak Helene, tako da niko ne posumnja u njihov bekstvo. Nakon toga njih dvoje izlaze iz Orbitera 9. Kada Helena izađe iz bunkera, na trenutak je omamljena i teško hoda, jer prvi put doživljava sunčevu svetlost i prirodni vazduh. Alex je zatim sakriva u svom kamionetu i nekako je očisti kroz ulazni pregled. Kasnije se zaustavlja pored brda i otkriva sve o programu Orbiter i kako je nastao. Program je dizajniran da navikne čoveka na svemir, kako bi predstojeće lansiranje na Celestu moglo da prođe bez problema. Također obaveštava Helenu da su njeni roditelji još živi, ali kada ova potonja izrazi želju da ih upozna, on odbija. Ispostavilo se da su i njeni roditelji deo projekta. Ubrzo nakon toga, njih dvoje stižu do Alexovog doma, a Helena je iznenađena kada vidi normalnu opremu za domaćinstvo. Ona također prvi put doživljava kišu i postaje oduševljena. Sljedećeg dana, Alex posjećuje Silviju i obaveštava je šta je uradio. Zabrinuta za bezbednost svojih klijenata, Silvija pokazuje sebe Alexu i obećava da će mu pomoći ako stvari krenu po zlu. Te noći Alex izvodi Helenu i pokazuje joj grad. On joj kupuje razne obroke, nešto što ona nikada nije iskusila u svojoj izolaciji. Kada Helena priča o moru, on je jednostavno vodi u akvarijum i upoznaje sa različitim ribama. Sljedećeg jutra Alex vodi Helenu u svoju privatnu kancelariju, gdje ima postavljenu gomilu kompjutera. On objašnjava da je to mesto odakle prati orbitere i prati njihov napredak. Jasno naglašena kršenjem privatnosti, Helena pita Alexa kako je mogao da bude umešan u tako nehuman čin, ali ovaj drugi odgovara da je to za boljitak čovečanstva. Sa svim podacima i statističkim podacima dobijenim iz projekta Orbiter, mogli bi besprekorno poslati pravi svemirski brod u Celestu u narednim godinama. U sljedećoj sceni, Alex vodi Helenu u noćni klub i upoznaje sa svojim prijateljima. Jedan od njih je dr. Xiao, poznati lekar. Pita Helenu o njenom rodnom gradu, ali pre nego što ona odgovori, Alex izmišlja izgovor i skreće temu. Želi da zadrži Helenin identitet u tajnosti po svaku cenu. Nakon nekog vremena, grupa govori o implikacijama programa Orbiter i kako on može pomoći čovečanstvu na duge staze. Alex veruje da je napredak dobar, ali dr. Xiao tvrdi da umjesto na pronalaženje nove planete, ljudi treba da se usredsrede na to da Zemlju učine boljim mestom. Jednog dana Alex primeti neke osip na Heleninim leđima i odvede je svom prijatelju, dr. Xiao. Nakon što površno pregleda Helenu, dr. Xiao otkriva da je njena koža veoma osjetljiva, kao da nikada nije bila na suncu. Zatim je šalje na detaljan pregled i ispituje Alex o njenom pravom identitetu. Xiao sumnja da ona ima neke veze sa programom Orbiter, a Alex konačno otkriva. Te večeri dok Alexa nema, Helena ulazi u njegovu sobu i počinje da pregledava njegove dosije. U jednom od takvih dosija ona saznaje nešto šokantno. Ispostavilo se da ona ipak nije potomak, već samo klon. Zatim prelistava neke stranice i pronalazi adresu svojih surogat roditelja. Shrvana otkrićem i činjenicom da ju je Alex lagao, ona skuplja svoje stvari i kreće napolje da pronađe svoje roditelje. Kasnije Alex stiže kući i saznaje da je Helena otkrila istinu o svojoj genetici. On je vidno uznemiren, ali ne može ništa da učini da je pronađe. Na drugom mestu, Helena pronalazi svoje roditelje i suočava se sa njima jer su je napustili. Majka, koja izgleda da je brižna, kaže Heleni da iako je klon, ima genetiku ljudi iz različitih vekova, što je čini izuzetno zdravom. Upravo tada otac prilazi Heleni s leđa i veže je lisicama za ogradu. Zatim nastavlja da kontaktira Huga, ali iznenađujuće, majka ga nokautira i pomaže Heleni da pobegne. Nekoliko sati kasnije, ona se sastaje sa Alexom i prekori ga što je sakrio istinu od nje. Bez reči da se odbrani, Alex se jednostavno izvinjava i grlije. Međutim, nevolje su tek počele. Shvativši da su Hugo i njegovi ljudi saznali za bekstvo, Alex i Helena pakuju svoje stvari i odlaze. Sljedećeg dana, Hugo se sastaje sa glavnim dobrotvorom projekta Orbiter Catherine i obaveštava je o situaciji. Kao što se i očekivalo, šefica nije impresionirana jer je jedna od njenih vrednih stvari pobegla. Kada Hugo traži rješenje, Catherine mu naređuje da pronađe Helenu i ubije je. Na drugom mjestu Alex vodi Helenu do njenog dugogodišnje poverenice Silvije i traži mjesto za prenoćište. Budući da je ljubazna žena, Silvija rado prihvata, ali pre nego što je uspela da ih isprati, čuje kucanje na njenim vratima. Napolju pronalazi Huga i dva naoružana vojnika koji traže Helenu. Ispostavilo se da je preturao po Alexinom stanu i tamo pronašao Silvijinu vizit kartu. Muškarci tada upadaju u mesto i počinju da razgledaju. Ubrzo dolaze do jedne od terapijskih kabina, ne shvatajući da je par na drugoj strani. Hugo tada naređuje Silviji da pokrene ekran,
A čim ona to učini, Alex i Helena se smrzavaju na svom mestu. Oni ni ne trepnu, jer ako to urade simulacija Vuka će se također pomeriti i oduvati im zaklon. Ovo traje neko vreme, a kada Silvija odbije da preda par, jedan od vojnika je ubije. Ovo teroriše par na drugoj strani i oni odmah beže odatle. Zatim sledi intenzivna potera po krovovima, a par uspeva da ostane korak ispred loših momaka. Međutim, na kraju su saterani u ćošak kada naiđu na ćorsokak. Pošto nema druge alternative, Alex predlaže da skoči na drugu terasu. On ide prvi, ali kada je Helena došla na red, ona se smrzava od straha i na kraju je uhapšena. Alex može samo da gleda kako je Hugo i njegovi ljudi odvode. Te noći izbezumljeni Alex odlazi u isti noćni klub i prilazi svom prijatelju, Xiao, kojeg su Hugo i njegovi ljudi također očigledno pretukli. Xiao izražava svoju zabrinutost za Alexa, a također napominje da su rezultati Heleninog testa vani. Nažalost, ona nije sposobna da ostane u ovom okruženju i morat će odmah da se vrati u Orbiter 9. Otkriće razara Alexa, ali mu na pamet pada ideja. U međuvremenu Hugo prilazi Catherine i pita je da li može da vrati Helenu u program Orbiter, međutim ona odbija, tvrdeći da će ih to koštati mnogo novca. Zatim mu naređuje da odmah dokrajči Helenu, kako se vest ne bi proširila na drugo mesto. Po naređenju, Hugo počinje da priprema proces eutanaze. Ali pre nego što sve to okonča, Alex dolazi ispred zgrade i predlaže Hugu dogovor. Iako je ovaj već odlučio da ubije Helenu, on ipak zove Alexa unutra zbog njihovog prijateljstva. Ne gubeći vreme, Alex napominje da je Helena trudna sa njegovim detetom, dete koje bi moglo biti od velikog značaja u njihovom projektu. Zatim predlaže da se Helena vrati u Orbiter zajedno sa njim, kako bi oboje mogli da odgajaju svoje dete u okruženju. Ovo bi stvorilo savršenog astronauta koji bi posle 20 godina mogao da odvede pravi svemirski brod do Celeste. Iznenađujuće Hugu se dopada ideja i on pušta par da se vrati u Orbiter. U završnoj sceni prošlo je 20 godina. Izvan Orbitera 9 sada stari Hugo čeka da devojka izađe iz svog bunkera, verovatno ćerka Alexa i Helene. Devojka se osmehne nekome, a zatim pogleda u nebo. Film se završava kada se čuje svemirski brod spreman da poleti za Celestu, što ukazuje da je eksperiment bio uspešan. Ako vam se sviđa moj rad, ostavite like i vaše mišljenje o filmu u komentarima, subscribeujte se za još videa i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.